وأخر لحق الذي قال به شيطان كما في هذا الحديث ناكو تشيدني شيطان كتشنيا سبتي شيطان يتشنيا من فو تشيدني سبتي كما بني حديثا كنو تشكم فيجب عليك أيها المسلم أواجب لم بك السلامة أن تقبل لحق من أي إنسان إيكا تشنيا من تشنيا بورا مغفي أمينا وأن ترد الباطل من أي إنسان من يقالون دي بورا مغفي أساقي من قال الباطل قوله مردود ni mogo yengalon de fonye ube ye feun fo delilate min na ka kuma be sagi made o man qala li haqqu qawluhu maqbul ni mogo min ye tinya de fo ambi ka tinya mina ولهذا كان من كلمات المنصورة عند العلماء نinde koso do kuma do bora doni ke ba kuma do be fon ni doni ke ba yafo anna irijalan yarifuna bil haqq wal haqq la yurafu bi rijal ko cewu be doni cinya de ko me cinya te doni cewu ye yani la tajal madaru qabuluka al haqq wala rijal e kani ika cinya foli cinya minali kana bila cewuka an ni karasalan kaw ye min fode ne ba mina ni karalasan kaw ma min fo ne ta mina kani ika cinya minali dilonina astehim min koni ka sahalendo anna li aliman tasqu fi qawli aksar min ghairihi doni ke ba koni ambes da doni ke ba fana ka kuma la katme mugo toka wata bali am dalim be doni ke ba ka kuma la katme mugo toka fataqbulu ma yaquluhu ni doni ke ba yemin fo iba mina lakinni laysa kullu ma yaqulu al alimu haqqan mi doni ke ba ka fota bete cinyai doni ke ba ka fota be te saka ke cinyai fana fa innahu qad yuqta doni ke ba be saka qataw wa qad yushibu doni ke ba be saka sawaba soro walakin al alim aqrabu ila sawabi bila shakki mi doni ke ba de koni de sawaba kasuru aka fota wala sikatola wali haja qalu ninde koso doni ke ba ko inma yurafu rijalu bil haqqi cewde be doni cinyai wa mal haqqu fala yurafu bi rijali me ewa cinya ote doni cewye cewde be doni cinyai a karala kanasa birama alayya min fode cinyai parce que delila ba aka kuma la qur'ana delila ba aka kuma la hadisa cinya tigide do parce que be kuma munun fo delila bola cewde be doni cinyai me cinya te doni cewye li anna rajula qad yuqti وقد يشيب parce que chefule hada madem fule chefule abese ka qataw abese ka be sababa wallahu almuwaffiq mais sanan ka temenni ne har bi ayatul kursi asrahuma ba donc an ko tinya ni abora yoro asere ma ikamina tinya bora musiki de fe asere ma amina ni tinya de tinya bora yahuda fe asere ma ibamina tinya bora nasara de fe na asere ma ibamina cinya bora har bidiya mugo de fana na serima iba ka cinya imina nyagambi dobe mugo do boroya ni ko kana bidiya mugo lamme kana takala bidiya mugo la uba fo ko cide nya hari setan ka cinya mina ko ka takala fe ko na ye cinya min fo ibo mina ni min te cinya ibo toye do to fo woni nin te kelenya cinya nana foye kuma nana foye ko karase nin fo bidiya mugodo aha bidiya mugodo de men nin kuma mi fole na ya fo cinya do ani kata cinya nyina fe kelendo wa bidiya mugo kana ima ka cinya fo iye ubi aye cinya fo asera ima ani kata cinya nyina fe ko kelunte mo kan ni yero fam shaytane nana abu hurata made eska abu hurata tara sigarede shaytane de nana abu hurata makafu tuma me abu rata ya fo ciden fana ya Allah se cide ma ciden ko galon tigala de me aye cinya fo ninye donc ni wa mushriki mi ni kuma do sere mo ko mushriki do ya fo ube mushriki do nani ma ye kuma do fo ibe se ka fo ana ka mushriki abe mushriki do de me aye nin kuma min ko ni fo cinya do ana ka yahudiyaw me aye nin kuma min fo cinya do ana ka nasaraya aye nin kuma min fo cinya do ana ka bidiya aye nin kuma min fo cinya do o yere na sere mo me ete ta nyina fere kanata mushriki fe ko beta cinya nyina fe kanata yahudiya fe ko beta cinya nyina fe kanata nasara fe ko beta cinya me na mada ye cinya fo ba mina
ani kata cinya nyina fe ko kelewunte mogo kan ni faamu parce que nya babe mogo ma mogo munum be sarafiya contrôle ko sarafu ko ba ke kam mogo lagosi munu nye bidia mogo nyagambi nyogona munu ni bidia mogo nyagambira ko ba ke ku lagosi ko men ni uyu nyini ka fana ko yala be daga ika salli bidia mogo ko fe wa ku be bidia mogo bo nyogona ko ba fu min ka bidia ya kafiriya kana salla ko fe min ka bidia ma labo silamiya kono ika salla ko fe ale ka kuma la nyine mun donc telim anke tanka awu ko min ka bidia ma labo silamiya kono salla ko fe wala min ka bidia ma labo silamiya kono anya kan bi nyogona akoma kuma la nyine ten nyewa utekele nyen ini mogo ka nyogo nyagambi nyogonya abe kuma nyogon fe abe yele nyogon fe abe baroke abe nisunja nyogon fe ka ke komi atigite fili bantiala te bidiala ani salli yoroti mbolo jama salli yoroti mbolo jama salli ye wajibi yen kanka ke bidia mogo ko fen ka bon katin kaso ani kam mogo nyagambi nyogona abe baro nyogonya ke tego be di nyogoma abe nyogo ambarase waye kelenyewa mogo be marase nay ni yaye ani karasabe baroke ni na ya ni karasabe donka bola ni na ya ni karasabe sigi be nyogon fe fende ta ka bidiala waye kam mogo trompe ani salli yoro tembolo jama salli yoro tembolo nin ka bidia ma labo silamiya kono jama salli min yi wajibi kan kata ke akofe mente faraka ka bidia la nin salliran ka bo ani ana ka ke biro kelen kono anya gamira nyogo na ko kelunte nin ka fam asabana do beta dilo ko ni imamu na Bukhari na hadisa tugu fule ku ye hadisa do mina bidia mugula ube fana fo ka mugo nyagambi kalandewun ka kitabu do nyini al-libabu min majmu' nasaihu wa tawjihati ash-shaykh Rabi' al-Madkhali nin kitabu nyuma Rabi' al-Madkhali ayen nasiha min ke sababu ye ayen nasiha ke sababu ye woyo nasiha de faranyon ka ke kitabu jiju fulo bora fulana mabo kitabun kanyi kosobe kalande mbole ka muraja ewo nyini kali chama mba kono fana na yen nasiha in kofe ibe keso posa mabu jabi al-libabu min majmu'in nasaihun wa tawjihatin ash-shaykh Rabi' al-Madkhali lil sabab o kitabu kono ya Rabi' al-Madkhali nyininka dem senu ya nyininka ko uko ewa bidia mugo ko ambese ka ko hadisa tugu ye hadisa mina bidia mugola bidia mu ambese ka hadisa mina la ambese ka kalala ako bidia e wadoni ke bawo ye bidia mugo tilaka tatila yoroma saba min ka bidia balla bo silamiya kono ka kafiriya ite foyi mina wala hadisa siguma hadisa simina o bidia mugo sugula bal hadisa tugu tilela o bidia mugo sugu tumbu mina ku fagade tuma mi se tumbe silamawu ni nye hadi ewa bidia mugo folay hadisa tigu mam hadisa simina nimbida sugu mugo sugula min ka bida balla kafiriya mana munum be akaburu jani kantigeli ke suye ka dafale ke suye minin ka bida wulude sirkuya hadisa tigu ma hadisa simina bidia mugo la kele fulana munun ka bidia mugo min ka bidia ma labbo silamiya kono uyo tila yoroma fula bidia mugo na be woleli ke kata ka bidia ma har ni hadisa doni ba bolo uma hadisa min otigla mola mogo be woleli ke kata ka bidia ma hadisa temina ola parce que abese ka ya ka bidia do soriku ka sorita kalama hadisa tiguma hadisa simina o bidia mugo sugo fanala nimbe woleli ke kata ka bidia ma sabana bidia mugo do bidia min ta labo silamiya kono me ada de lenda ka bidia ka fana cinya tigi do jamfantite ate galotige bidia ba bolode me ate wolele ke kata ka bidia ma ada de lendo ate mo siwole kata ka bidia ma et puis ka fara ka cinya tigi do abe cinya de fo ate galontige cinya tigi de do ate galontige mogo min do abe sira alanye me bidia ba bolo ate wolele ke kata ka bidia ma hadisa tigu nimbida mugo sugu ye hadisa mina nunu de la tuma mi darura nana doni sorolu boro hadisa munun bu bolo nyogo nate soro mugo wero bele nu ulute
me bida min bu bolo bida wudade lemba ka tinya tugu de do ute galon tiga ute wole ni ke katu ka bidia ma hadisa tugu ye hadisa mina nim bida mo sugu de ma ulu nan ka bida mo ye kele nunu be sika galo min tiga kami ute se kata mo be ulu de nyakambe nyogonya o ka fembe hakilina ni galon tiga donc anya min fo ni ronya anya nin tembi ko ni rola parce que nan temeta u ba fo wala ulu mum ba fo de kana bida mo lamede kana bida mo nyagamede atenni nyewa u yere ma de la fo sa ci de ma setane ka ewa cinya mina wa setane de wa ube bida mo de ci de mata cinya ni setane fede anana ma de akwa yemmin fo galon tigala do me wona ta ma ama fo yemmin fo cinya do tew ama dadu ka ko galon tigala de ngalon tigilanu me ayem min fonni nye cinya de do wala mugo kan ni faragudo bidiya mugo nani ma ye cinya fo nka cinya mina ube bidiya mugo ye cinya do fo atara ka senne ma nka fo bidiya mugo de me ayem min fonni ye cinya do anin ka tafe kombe ta cinya nyina fe ko kelewunte ani fanan ka nyagambe nyogo nyambe nyogo mbaro nyogo nyambe nyogo embrasser mogo nyana ne ko ne sunna mode ale ko ale be bidiya de la ambe biro kele na ambe nyogo embrasser ambe ewa nyogo mbaro nyogo nya fo ambe yele misanu ke nyogo fo te kele nyede ni nye sunna karili de ani ka mogo trompe nuye ani ku ka bidiya nyaga ubolo ko kele wonte sanan kateme anye ni faram falsiate na kadiye aba ayoro tiga aka ajense u kana sunna demsenu salafo demsenu ani mogo min ba fe kado salafiya wala numa famu soro kana tu nyagambi komi wakati sera ya subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk